Na konferenciji predstaveni rezultati projekta Monitoring transparentnosti roboti 5 z nacionalnih sovitoh, bolharskoho, maďarskoho, romskoho, rumunskoho i slovackoho, ktorí ukázali, že od všetkých oblapených sovitoh maďarski nacionálny sovit popri tým, že je najlepšie kadrovo opremeni, bars dobre sotrudzuje s medijami i že všetky vážne odluky, kotri prinoši, dostupni na sajtu i maďarskih medijoh, soopštila Jelena Perković, asistentka na projektu. Na konferenciji bolo slova i o problemoh s ktorima šezočuju, jak i nedostatki u roboti nacionalnih menšinoh. Mi želimo da se ti nedostaci otklone i u tome ćemo im pomoći time što smo napravili standarde i kriterijume za samoevaluaciju transparentnosti u radu nacionalnih savjeta. Prema tome, kad na jesen budu izabrani novi nacionalni savjeti, oni će moći sami sebe da ocenjuju, jer ima bodovanje za svaki kriterijum, ima određeno bodovanje, tako da će oni moći da procenjuju koliko su transparentni u radu. Monitoring bude predloženi i na ješenj, keď še vyberú novi nacionalni soviti, že by še u potpolnosti otklonjeli všetky nedostatky.